uko twakaryamye imbere ko nakamuryamishije kahise kamera gutya nsanga komye kapfuye. Umwana namurambitse anga nanye ndyamye iruhande rye. Kuvuga ngo twaryamye nahise mbyuka nsanga umwana yagagaye. Umugabo wari wahereje agahinja kawe mwari muziranye yari inshuti y'umuryango? Uwo mugabo ntago yari inshuti y'umuryango. Kugira ngo mumuhereze rero yakubwiraga yahe magambo? Yakubwiye ati zana mufashe kumutera. Ati makana nanjye nterure bana. Yambwiye ngo makana ngo nanjye nterure bana. Nta kindi kintu yabaye, nani ibicurane, nani umuriro, nani inkorora, nani umutwe, nano kuvuga ngo irwaye n'igisebe na kimwe. N'imiti yarari gukorera. Umwana wabo rero wowe wamenye ko yitabye Imana ryari? Twabimenye mu masaha 11. Nta kibazo yigeze agira nk'umuturanyi we? Hari ukuntu akana kamugenzi we karagaruka wamenye ntiyigeze arwara mu buzima? Mwagiye kumva muratungurwa namwe? Nta na rimwe twigeze twumva ko yarwaye. Ni mu metero nkeya cyane uvuye ku muhanda munini wa kaburimbo, ni mu gace kazi nko kuri sitasiyo ya Kimisagara. Aha ni mu murenge wa Kimisagara, ni mu kagari ka Tabaro, ni mu masaha y'igitondo aho dusanze umubyeyi yaririra ku muhanda. Ibi ngibi bikaba bibaye ngo nyuma y'uko mu rukerera yabyutse agasanga agahinja ke k'amezi 3 kamaze gushiramwo umwuka, kandi ngo bari baryamanye n'injoro nta kibazo na gito gafite, mu kiniga cyinshi cyane ndetse n'amarira menshi. Ni umubyeyi ku ruhande wakomezaga kumva agaruka ku ijambo rivuga ngo aramuhitanye. Ngo ku munsi wabanjirije aya makuba uyu mubyeyi yari yiriranwe n'uru ruhinja rwe nta kibazo na gito yari ufite. Mu masaha y'ikigoroba ngo nibwo haje kuza umugabo wasanze n'umubyeyi ari guhata ibirayi. Aramwinginga amusaba ko yamuha umwana akamuterura kandi nta kibazo bitwaye ngo kuko nawe ari umubyeyi. Afata agahinja kagahereza no mugabo aragaterura. Mu gihe gitoya cyane ahita akamusubiza arasohoka arigendera. Ubwo twahasesekaraga urwego rw'umutekano rwari rwabashije kuhagera n'abanyerondo ndetse n'umuyobozi w'isibo n'uw'umudugudu, ariko batifuje kugira ikintu badutangariza kuri ibi ngibi nyuma y'uko umuyobozi w'isibo yambwiye ko yagerageje gutanga amakuru ku rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha. Yego mama waramutse? Aramutse. Uratubwira amazina yawe? Tubwira amazina yawe nta kibazo kiri bube. Nta kibazo rwose wumura. No kuvuga ngo njewe ukuntu bimeze. Umva ejo nirirwanye umwana ari muzima. Ukuvuga ngo nari ihari habyutse imbeho. Umwana mwirirwana ari muzima. Umwana ntago yigeze arwara n'ibicurane, nta n'ikintu kimwe yigeze arwara. Umwana yari muzima. Ukuvuga ngo ariko njewe ni mugoroba namwogeje mwambika isarubeti. Maje kumwambika isarubeti ubwo hari umuntu waje kuza arambwira ati mpakana. Yari umwana mwiza ushimishije, nta n'utana mutora yewe. Nta n'utana mutora. Ubwo koko nanjye nese numva ati aka kana ubundi ushaka kutajya gukanya ka uragashakira iki? Ndamubwira terega dato ndavuga ntekera ariko ubone ngaho mufata ubundi nakazi kawe. Ubwo mba ndamumuhaye. Mumuhaye nta kintu kimwe nakomeje guhata ibirayi, yari yicaranye n'uwo mwana wanjye wundi. Nakomeje ngiye guhata ibirayi. Ubwo ni kuvuga ngo umwana byagezaho wa mugabo arasohoka. Wa mugabo asohotse sinigeze mukurikirana. Njewe umwana yamusohokanye yari amaze kumumuharama. Yamusohokanye ahubwo yengeni yamumaye ngakira umwana. Ndavuga nti ngiye mu mwana wanjye tishati timase muheke. Atemereza umwana ngiye muheke. Urumva ku mwana wanjye mita muheka. Twagomeje gutyo nteka ndimo kuma mufite mukora gutya kumumuna hoza umwana ku kibuno, bamwambika ingofero. Ndanababwira ati ingofero nagayikunda ati nimuyimukuremo ingofero y'iki gisurubeti nyine. Yariraga ukimara kumumuha mu kumugusubiza umwana yarize? Umwana yarize, umwana we kumunsubiza. We yarize kuko wabonaga ko mu mugongo katashaka. Aho najyaga hose nagendaga ndi kugenda nkora gutya ndi kuzembagiza nyine ku kibuno nkubitaho kugira ngo aceceke. None ukuvuga ngo njewe kuryama naje guko ndarya
ibiryo bihiye, umwana mukura mu mugongo ndamunanura, maje kumunanura ubwo mpita muryamisha imbere yanjye. Nta nubwo twigeze tujya ahantu kure ngo tujye kuryamayo cyangwa iki, twiryamiye hafi aho, umwana namurambitse aha ngaha nanjye ndyama iruhande rye. Kuvuga ngo twaryamye nahise mbyuka nsanga umwana yagagaye, nkuze gutyo mva umwana yagagaye. Hari igihe cy'icyo gihe uryamisha umwana ari muzima mukaryama? Icyo gihe se, icyo gihe byari nko mu masaa, urebye hari nko mu masaa 6 z'ijoro cyangwa saa 5:30. Uryamye ku buriri n'umutware n'agahinja ari kazima? Umutware mwari kumwe? Umutware we ntago yari ahari, ntago yari ataraza. Wenda mbere gato yuko dukomeza, uwo mugabo wari wahereje agahinja kawe mwari muziranye yari inshuti y'umuryango? Uwo mugabo ntago yari inshuti y'umuryango. Uwo mugabo ni umuntu uza gutya bisanzwe nk'uko umuntu uwo ari we wese aza. Ni umuntu uza bisanzwe gutya nk'uko umuntu abaza umuntu akavuga ati mu mwana. Nk'uko umuntu aza kugira ngo mumuhereze. Rero yakubwiraga yahe magambo? Yakubwiye ati zana mufashe kumutera? Ati makana nanjye nterure bana. Yambwiye ngo makana ngo nanjye nterure bana. Ariko nanjye narabyaye ndi umubyeyi. Ariko akubwira ngo makana nterure. Abantu mwese muva mutambaza. Ariko nago yaratuwe abimbwira. Ntago yari yaratuwe abimbwira kandi hagenze igihe kinini. Nubwo mbere yaragusabye umwana? Ubwa mbere yansabye umwana kandi umwana yari afite amezi 3. Ariko kandi kuva na mubyaro uwo mugabo yarahazaga. Ubwo rero ntago ngiye muvuze ko ndi kumushinza yenda. Mvuze muko nagiye muha umwana. Mukuntu umwana gahunda ze zagiye zigenda zimiza umunsi wose. Uwo ngo niwe namuhaye. Niwe namuhaye. Akana kawe nta kibazo kari gafite cy'uburwayi na gito? Yebawe nta n'umuriro, nta n'ibicurane, nta n'inkorora, nta n'iki. Yaratameza ngahe? Yarafite amezi 3. Yarafite amezi 3. Ese kugira ngo ubone ko yitabye Imana rero hari saa ngahe? Hari igihe kibona ko yapfuye? Hari nka saa, kugira mbone ko yitabye Imana ni nka saa 11 za mu gitondo. Icyo gihe nabwo umugabo yaratarahagera? Umugabo yaratarahagera. Ko nge yaje, ubundi yaje kunkomangira. Yaje kunkomangira umugabo. Ndimubwira ati rero nubundi kuko aho yarari yagiye ku muhanda. Ndavuga ati nubundi ahantu wari riti subirayo. Ati nubundi nukanesha umutwe nukagire gute, ati singukingurira. Ariko umubwira umugabo wawe? Ati singukingurira. Umugabo byabaye ngombwa nimba yashatse ahantu arara, nimba yashatse ahajya ntago yaharaye. Ariko nge nka saa 10 nibwo nahise ndeba kuri uwo mwana uko twakaryamye imbere ye ko nakamuryamishije kahise kamera gutya nsanga komye kapfuye. Umugabo rero yaje kubimenya. Ku rundi ruhande hari abaturage bakomezaga kubwira uno mugore nk'abamugira inama bamubwira yuko yatanga amakuru ku nzego zibishinzwe ngo kugira ngo hato umugabo watazagenda avuga yuko ari we wamuhotoreye umwana. Ibintu byatumye mpita nifuza kumenya imibanire yari iri hagati y'uno mugore ndetse n'uno mugabo, dore ko uno mubyeyi yari yanadutangarije yuko uno mugabo wataharaye akaza kuhasesekara mu masaha y'urukerera agakomanga, ariko n'umugore akanga kumukingurira amubaza aho yaraye, dore uko yabidusobanuriye. Umugabo yaje mu gitondo kubera ko yarazi ko ari bujye ku kazi. Ukuvuga ngo acuruza imyenda. Yarazi ko we aje ku kazi. Maje kuza ari ku kazi. Ubwo no kuvuga ngo yaje gutora mbese igikapu. Aya gutora igikapu. Maje gutora igikapu habayeho guhita umugabo habayeho guhita yumva ko ndi gusakuza mu nzu. Ndavuga ati umwana yapfuye. Arabyumva. Nta kindi yakoze yese yiruka kuko we yanze kubyemera. Yese yiruka ku muhanda cyane ahita amera nk'umusazi nyine cyane byahatari. Ugahita yiruka. Yagiye atuma abandi bantu kugira ngo bamubwire ngo agende baze bamurebere yuko ibyo bintu koko ari byo. Kuko yasanze mu nzu ndi kuvuguza urusaku rwinshi cyane n'ahanze n'abadamu nabo bafata. Yarari hari yahagaze. Urumva? Rero muri gahunda uko byagenze ngeze none ahangaha nyine umubebe wanjye ari mu nzu. Nta muntu uragutabara n'umwe? Nta rwego watabaje, wenda polisi, RIB n'izindi nzego z'umutekano? Oya, keretse abashinzwe umutekano wa babandi banyerondo
na mudugudu ndabona aje. Umugabo wawe mubanye gute mama ku buryo izo saha zigize utarahagera? Umugabo muri gahunda nta kindi dupfa, nta kintu ngenge mpfa nawe. Ukurikije uwo wari wamuhaye rero uvuga ati niwe muntu umwana wanjye yitabye Imana avuye mu biganza by'uwo muntu, nyuma yaho niki ubutabazi wumva ukeneye no buhuru umva uri kwifuza? Ubutabazi se? Urashaka abantu muhagaze mu? Ngewe ubutabazi nashaka. Ubutabazi ngewe nashaka. Keretse yenda buriya mugabo ngewe nk'umuntu, ngewe nka nyina yenda ndamutse mubonye. Sinzi wenda sinzi ko ngewe niwe nahaye umwana. Awundi muntu ngewe nahaye umwana. Urumva? Nta nubwo njye nkunda kumutanga rwose. Niwe wenyine nyine izina niwe namuhaye. Kandi uwo mugabo hatuye urahazi ku buryo wenda nka polisi? Ngenda hazi, hari hano hari abapeti bahazi. Urumva? Ngewe rero ubwo mubonye, ngewe ku bwanjye ntamubaza ikintu yampereye umwana nka nyina. Usanzwe wari ufite abana bangahe mama no kwihangana? Dore nguriya ku modoka. Uriya niwe wawe wundi? We mfite. No kwihangana. Ese ubundi uwo mugabo ukuntu yari ameze, wabonaga ari umugabo ukiri muzima cyangwa yari yasinze, yari ameze nk'umuntu wagize iki? Ntago yari yasinze, yari umugabo muzima rwose. Uraha aba bagabo bakuru baba bahagaze gutya n'umugabo muzima. Mama nugukomeza kwihangana, ubwo reka turebe ko uraza gutabarwa n'inzego zibishinzwe wenda bagakora n'iperereza bakamenya umwana wawe yabaye. Baba bakoze buriya, kubera yuko buriya ba mwana ariko yanambabaje. Igendere nta kibazo na kimwe afite. Ejo nibwo nanavuye kumukingiza urukingo rw'amezi 3. Nta kindi kintu yabaye, nta n'ibicurane, nta n'umuriro, nta n'inkorora, nta n'umutwe, nta no kuvuga ngo irwaye n'igisebe na kimwe. Nta n'imiti yari ari gukoresha. Shabyihorere wa mugabo. Byihorere. Mama waramutse? Waramutse neza. Umuryango mwari muturanye? Yego. Umwana wabo rero wowe wamenye ko yitabye Imana ryari? Twabimenye mu masaha 11. Mu masaha 11. Masaha 11 yatabaje avuga gute ko bigenze bite? Nyine nk'umuntu wese wagize ibyago yarari marira. Turabyuka turaza nyine tuza kureba, tuzara tubwira ati umwana wanjye yapfuye. Uwo mwana yangana gato ukurikije nk'umubyeyi mwari muturanye? Yari afite nk'amezi 3 cyangwa 4. Nta kibazo yigeze agira nk'umuturanyi we? Hari ukuntu akana ka mugenzi we karagaruka baba bamenye ntiyigeze arwara mu buzima, mwagiye kumva muratungurwa namwe? Nta na rimwe twigeze twumva ko yarwaye. Umugabo rero avuga se ngo yamuhereje ejo, ayo makuru nta kintu muyaziho? Yamugize gute? Hari umugabo ari gutangaza ko ngo yamuhereje ku munsi w'ejo, ayo makuru nta kintu muyaziho? Ntago mbizi, ntago nari mpari. Ubusanzwe rero ariko yatubwiye ko mu gutabaza n'umutware we ngo ntago yarahari. Reka tugaruke ku kantu k'imibanire, bari babanye bate nk'umuturanyi? Imibanire babanye nyine nk'umugore n'umugabo, nyine ibibazo bibamo ni nk'uko biba mu zindi ngo zindi, nta kibazo kindi tuzi. Reka tugushimire cyane, murakoze. Yego namwe murakoze. Twamaze gukora iyi nkuru nta rundi rwego rw'umutekano rwari rwabasha gusesekara ahangaha, ndetse n'uyu mugabo nyiri kubura umwana ntabwo yarahari. Twatangarijwe n'uyu mugore ko yagiye gushaka ibyo kwifashisha mu rwego rwo gushyingura uno mwana wabo. Reka tubashimire kuba mukomeje kubana natwe. Turakomeza gukurikirana ibijyanye n'iyi nkuru. Ayandi makuru mashyashya yaza kumenyekana twabamenyesha. Mu murenge wa Kimisagara mu kagari ka Tabaro, iyi na none 250. Nge wumvaga na Rugamba. Imana ikomeze kubishimira.